Allora jiena stħarriġ fuq l-appunto li qed jiġu fih ma sibt l-ebda ħtija fih. Għalhekk ma niswa
Il-ġraja tal-passjoni l-daw ta' Kristu hija ġraja ta' salvazzjoni, il-ġraja tal-rebħa fuq il-lum u fuq il-demon. Devozzjoni lejn il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu ġewwa l-Katedral ta' Għawdex tmur lura ħafna snin. Xhieda ta' dan u magħmul mill-Papa illum se naraw jekk jagħmel kien il-proċessjoni. Kristu l-Lord tal-Ġezzema. Kristu marqum tal-Korona Saċerdali. Leġġew u Redentur. Ma pari jisaru f'nofs is-seklu 17. Tal-pari ma' magħmul amor anche compassione a Cristo in carne e passione.
baxxa d-dina, ukoll il-fili ta' porti, jinaħlitkom l-idma, huwa jagħmilkom Spiritu Sant. Ġwan il-Battista kien arrestat maqbul minn Erodi, ħabba t-tixbix ta' Martu Erodix. Kelatu sejjaħ l-kien il-assasin il-gbar il-xur tal-għalina. Ġiħulu kien li dan il-nid għal-għalina li għad ġewweġ il-bor. Għara jena starriċ kien l-akkuża li għad ġiħu l-għalina ma setleb taħtija fija. Għalina li jiswar tal-lina. Kelatu għara kien jiswar kien taħtija. Xtaq jgħiġ. Ma setleb kien jiswar għal-bizzej. Sorry.
Ġesu ġie magħmul fil-pretorju, nezzaw, biex jaħtu fuq mantar aħmar u koruna tax-xewq f'rasu, biex teħtu għal-kuftejhom quddiemu u jiddieħbu bih u jgħidulu, islim għalik sultan tal-lum. Id-dera tiegħu kollu tmija mir-rasu sar ġleħ ma kienx biżżejjed biex tratta fil-qlub qiebsa u mimlija mibieda għal Ġesu. Dawk l-istess nies li laqgħu mill-qiegħ tal-pan taż-żebbuġ fil-bib ta' Ġerusalemm issa mxewxa mis-saċerdoti tagħhom talbu l-mewt ta' Ġesu u jgħidu sallu, sallu.
Għaddejn qalb il-folla, dawar bis-soldat, manipolli, jissu xi ħaddil jew qattil. Għaddej qalb tajjin, l-insulti, il-taqqiet tal-frosta. Ġesu għajjin, bil-fluk, mxaka bid-dem, volar, rjaq, tlet-tarbin. Xi nisa twajba minn Ġeruzalem biex jawbinaw jitħassru jibkur. Motar lew muħallilhom, titkux lili, imma l-polilhom u l-ġewlielhom. Naraw tfajla żagħżugħa taqsam il-folla bil-kuraġġ kollu tmut ix-xogħol li jixtieq Ġesu. Naraw raġel felħan jismu l-ġlier jersa u jgħin il-Ġesu ġol is-salim. Fejn sejjer Ġesu? Biex it-triq tas-salim. Il-triq li bidu nimxu aħna wkoll sabiex naslu fil-glorja tal-Missierat.
الزوج والأولاد يبدوا شيء Abraham isa ay consider ko quantitative tragedies. Abraham ginabiyang hamsok sa bansa. This is Abraham, is a serious news. Allah kimiyat ilang Abraham sa ikinisir na kung mas min Abraham kabutifit sa nisa. Allah nagtiprovati na yung nililito sa palasalukin. At yung Abraham sa tasya ay ang maasa. At ang nakulo halin lito sa bardata sa video. Naraw ni Bezak ito rin at lahat sa isbukong ito nila. Hanno c'è un roto. Che molla.
rivoluziosa la passione della Cristo. Gesù tiene l'iniziativa da salire in gloria del mondo, è stato salito da voi, la crocifissione, la risurrezione, la resurrezione, e ci penna oggi mainena la passione, il piano della passione della Cristo. Gesù che ha fatto loro, sanno la nascita, il corona da sciolta, l'ultimo assunto di me, sempre un giorno del naso, ma chi si vede, chi ha l'orto, nel naso, saggire. Da sarebbe praticamente Pia e Mica Maria, Mica Matuani, Maria Maddalena, Vigile Gesù, Scena da Siena, Madura con Gesù in Gesù, a salire sul monte a tutti i tempi.
Thank you.